Bakunzi ba KOP rero aha turi ni kuri gare ya Nyanza witegeye urwibutso rwa Nyanza. Murabona abantu benshi babukereye baje kureba umukino w'amagare, isiganwa ry'amagare nkuko twakunze kubibagezaho dufatanyije n'umujyi wa Kigali. Ni irushanwa ritegerejwemo abakinnyi babigize umwuga barenga 900, ariko hakabamo n'abandi babaherekeje. Buri mukinnyi ntabuze nibura abantu mu ikipe ye barenga 5, bivuze ko Kigali yakiriye abantu 900 ukubye 5 gusubiza hejuru. Batangiye rero marushanwa tumaze kubona umukobwa umwe w'umunyarwanda waciyeho mbere, akurikiwe n'undi ntabashije kumenya igihugu akomokamo. Abaturage babukereye, dufite itorero rya Murambi mu murenge wa Gatenga nabo gushimirwa. Umujyi wa Kigali uzabashimire ko babashije gutegura itorero ry'abana ryaje kubyinira abashyitsi. Nkuko nabibabwiye rero, ni igikorwa kirimo abantu benshi, isi yose ihanze amaso u Rwanda na Kigali. Biragaragara, bivugwa ko nibura miliyoni 330 ziri gukurikirana iri siganwa ku isi yose. Bivuze ngo Kigali yuzuye abashyitsi, niyo mpamvu isuku ari ngombwa nkuko umujyi wa Kigali ubivuga. Abantu bakamenya kugena ingendo zabo kuko imihanda myinshi irafunze. Nanjye kuva mu Kiyovu kugira ngo ngere Nyanza ya Kicukiro nagombye guca Rebero, imihanda myinshi ntiri gukora, myinshi irafunze. Gare ya Nyanza nta n'imodoka nta n'ipine wahasanga, iri mu busa, yimuriwe kuri Canal Olympia, ariko naho twahageze dusanga n'imodoka n'ubundi nazo ntazo kuko abantu benshi bagabanyije ingendo zabo. Hanyuma ikindi gishya muri iri siganwa nuko umuhanda wa Nyanza uva Kicukiro, imihanda yacu ko twari tumenyereye dutwara tugenda mu gisate cy'ibumoso, uyu munsi kuri ano magare hari gukoreshwa igisate cy'iburyo. No kuvuga ngo uvuye Sonatibe, imodoka izamuka ivuye Sonatibe ijya Nyanza ya Kicukiro, izamuka yagendaga ku ruhande rw'isoko rya Kicukiro Simba, ukazamuka ukagera kuri Mount Kenya. Mu kuzamuka niko twari dusanzwe tubigenza, ariko uyu munsi rero abazamuka barazamuka uruhande ruzamuka Sonatibe utaye Rwanda Revenue, ukazamuka kuri Maison Noire, ukazamuka ku karere ka Kicukiro, ukagera ku Kagarama High School, ukagera Nobleza. Icyo nicyo gisate kiri gukoreshwa n'abazamuka. Urumva ko byahindutse nyine, UCI yahinduye ubuzima bw'umujyi wa Kigali. Abantu rero babyitabiriye cyane. Hari abadamu twarimo tuganira bavuga ati, bamwe bakavuga ati reka tujye kubireba kuri televiziyo, ariko bandi bati reka ndava hano ndebye igare. Ni ibintu byo kwishimirwa cyane ko abantu b'umujyi wa Kigali, abatuye umujyi wa Kigali bawitabiriye. Ikigaragara ni isiganwa rirasiga amafaranga menshi muri no Kigali, kuko niba umukinnyi umwe aherekejwe n'imodoka 2 cyangwa 3 afite na moto muri imbere, abakameramani babonye akazi. Dufite n'indege iri gukora patrouille mu kirere, nayo mwayibonye. Ubu twiteguye umukobwa wa gatatu. Muri kino gitondo hatangiye abakobwa, twiteguye umukobwa wa gatatu. Habanje uw'umunyarwandakazi. Iyi moto ya polisi iri muri protocole, iri gushakira inzira umukobwa wa gatatu wambaye idarapo ryiganjemo umutuku n'umukara n'umuhondo. Ni umunyakenya, ni idarapo rya Kenya nkuko mumureba. Yes, aha urabona umukobwa w'umunyakenya, uyu ni uhagurutse ari uwa gatatu. Murabona imodoka imuherekeje, iriya modoka ya VW Volkswagen yambaye plaque z'inyarwanda, iri mu kazi. Ikiri kigaragaza ko iri siganwa rirasiga amafaranga muri mu mujyi wacu, ariko twongera dukomeza gukangurira abantu mu butumwa bw'umujyi wa Kigali gukora amasuku cyane, kandi abantu bagakora ingendo ziri ngombwa, kubera ko ziri gusaba ingendo, kubera ko imihanda ifunze birasaba guhindura ingendo. Ndabona n'uwa kane ageze hafi ya Nobleza, umukobwa wa kane ageze hafi ya Nobleza. Barimo baraza bihuta. Ubu wa mukobwa w'umunyarwandakazi we yageze za Gahanga, ari hafi kugaruka. Twibutsa abantu gukora amasuku mu mujyi wa Kigali. Ibicupa by'amazi nabonye mu kiraro kihuza Rwampara na Gikondo, n'ubu nabibonye. Ntabwo nibaza abayobozi baho aho bari, kandi ntabwo abantu nibite kureba ngo imihanda izacamo amagare niyo bitaho gusa. N'imihanda itazacamo amagare izacamo abandi bashyitsi, aho motari ashobora kukunyuza umukameramani w'umunyamahanga ntibizamubuza kubifotora. Niyo mpamvu abantu bose bakabaye bitwararika iki gikorwa. Umukobwa wa kane araje ukurikira umunyakenya, wa gatatu yari umunyakenya. Ndabona undi uri kuza ni umukobwa yambaye umwenda urimo idarapo rye ryiganjemo umweru
baraza kutubwira aha iyi moto ya polisi iri kumushakira inzira. Ngira ngo murabona ko za moto twari tumenyere ko zigendaho abantu babiri, uyu munsi ziragendaho umwe. Uyu mukobwa afite n'uruhu rwera n'umwenda we urera. Idarapo ntago ndamenya ngo niryo mu kihe gihugu. Aha murabona ko nawe aherekejwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Volkswagen yambaye plaque z'inyarwanda, iriya nayo iri mu kazi. Abibazaga rero ngo irigare rasigira icy'abanyarwanda, ibi byose ni ibikorwa amasaha RDB yarayongereye, no kuvuga ngo abashyitsi bacu baratarama bakeshe abajya mu bisope. Ibi byose ni igikorwa gikomeye cyane, dushima Ferwasi, guverinoma y'u Rwanda na UCI kuba barahisemo ko aya siganwa abera mu Rwanda. Ya ndege ya patrouille igejeje wa mukobwa igahanga, ubu iragarutse igiye kuzana abandi. Hanyuma wa mukobwa w'umunyarwanda nawe ngira ngo arimo aragaruka, mu gihe umukobwa wa gatanu nawe ageze imbere ya Nobleza. Ndabona imoto ihindukira igeze kuri gare ya Nyanza, bivuze ngo wa mukobwa w'umunyarwandakazi waciyeho bwa mbere ubu ngubu aha niwe rwose, niwe wa mukobwa w'umunyarwanda wa mbere aragarutse avuye igahanga. Afite protokole ikomeye cyane, ngira ngo murabibona, afite protokole ikomeye cyane. Umukobwa w'umunyarwandakazi aciyeho protokole. Murabona abakameramani inyuma ye, murabona imodoka ya Volkswagen bagenda bakora communication. Ubwo uwo nuri kumanuka kumwe nabibabwiraga ku ruhande, abamanuka bari guca ibumoso bagahinguka Sonatibe kuri Rwanda Revenue. Hanyuma umukobwa wa gatanu nawe aciyeho, nguwo muramubona yambaye umwenda urimo wiganjemo ubururu bw'ijuru bleu ciel, nawe afite protocole. Iyi modoka ya Volkswagen irimo abantu babiri, iriya yambaye plaque z'inyarwanda, bivuze ko nayo iri mu kazi. Bakuzi ba Keopi turacyari kumwe, amagare turakomeza tuyakurikirane ahantu hose. Mu kanya turajya ahahoze Cadillac, aho tuza kubabona bakata ikorosi rizamuka ahagana Kimihurura kwa Binyone bagahinguka ku Kabindi. Ya ndege ya patrouille nayo igeze kuri Kagarama High School, irongeye irakase, igiye gukurikirana. Hamaze gucaho abakobwa batanu n'abandi turakomeza tubategereze, kandi turi kumwe. Abanyarwanda, abanyakigali mwese turabashimira, mwumvise ubutumwa bw'umujyi wa Kigali ko mugomba kuza mugafana, kandi mwabishyize ku mutima. Dushimira umurenge wa Gatenga wohereje itorero ahangaha, twabonye ririmo abana bari kubyina n'abandi. Ubwo umunsi bagiye Noruveje, twitege ko umurenge wa Kigali nawo uzaba ufite abantu basusurutsa abantu ku mihanda. Abafite akazi kihutirwa baragakorera mu rugo, ingendo muzigabanye, imihanda yabaye miremire, ibirometero byabaye birebire, biragoye. Nta mpamvu yo gukora urugendo rutari ngombwa, kuko nubura ukugenda ntugire urenganya. Ubu dutegereje umukobwa wa gatandatu. Ndabona moto ya polisi zazindi mumenyereye ko zigendaho abantu babiri, ubu ziragendaho umwe. Moto ya polisi iri gushakira inzira, iri gutegurira umukobwa wa kane, umukobwa wa gatandatu amaze gucaho batanu. Umunyarwandakazi wagiye mbere we yamaze guhindukira, ubu ngubu ageze nko ku karere ka Kicukiro cyangwa Sonatibe, kuko yavudukaga cyane. Reka turebe umukobwa wa gatandatu uzamuka, arenze Nobleza, agiye kugera ku rwibutso. Yambaye idarapo, umwenda wiganjemo umutuku n'umweru. Turamutegereje umukobwa wa gatandatu. Abari mu mujyi wa Kigali, ubwo ni ukuvuga ngo mu kanya wa mukobwa w'umunyarwandakazi arabageze ahahoze Cadillac azamuka Kimihurura, nawe turaza kugerayo. Uyu yambaye umwenda wiganjemo umutuku n'umweru, afite uruhu rwera. Abantu bari baravuga ngo arananiye, ariko buriya basanga ariyo mayeri ye. Qatar inshuti y'u Rwanda, umukobwa wa gatandatu uciyeho ni umunya-Qatar. Nawe aherekejwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Volkswagen yambaye plaque z'u Rwanda, ubwo nayo iri mu kazi. Katube turekeye ahangaha. Bakunzi ba Keopi rero, irushanwa ry'amagare racyakomeza. Twaturutse Nyanza ya Kicukiro, turamanuka tugera kuri SKFM, turamanuka tugera ahantu bita kuri Ministrale Bar. Hari abantu bameze neza bari gukurikirana umukino w'igare Kicukiro. Aha tugeze rero ni hafi ya Eto Kicukiro, tugeze aho twica akanyota. Iyi ji ndi kunywa ikoze mu gisheke cy'umwimerere, hanyuma bakongeramo ka tangawizi.
agatangawizi n'indimu ni ahantu heza cyane, bafite uburambe. Ngewe iyo nshaka kugira ngo ngarure ubuyanja nzagufata aka kaji. N'ubu rero tuhanyuze tuvuye tugenda dukurikirana irushanwa ry'amagare UCI Kigali 2025, ariko duca hano hantu n'ahantu bashimira cyane. Iyi ji nta nubwo ihenda kandi ni original, nta sukari irimo, ni igisheke bashyira muri mashine igakanja kikavamo umutobe kandi kamara inyota. Aho rero bose barimo ndi kubona bahanyura bari muri siporo, bakabaye bahanyura akagakombe kagura 1000 litiro ni 2000, yewe bafite n'amacupa y'ibihumbi ya litiro 5 agura 10,010. Ndabashimira, ni ibintu bizima, n'umwimerere, nta bayikora ureba. Ni Kicukiro rwose hafi ya Eto, hafi ya Eto hari iki cyapa, ni ahantu hamaze igihe hakora. Abaganga abizeye ibijyanye na nutrition, iby'imirire, bazi inyungu z'iki gisheke kiri frais, igisheke gisereweho, ni nko kugihekenya, hanyuma kikaba kivanze n'agatangawizi n'indimu, nabyo murabizi ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima. So ni ukuvuga ngo rero ntimukajye mupfa gucaho cyangwa se mwirwa mwiduda iyindi mitobe y'imikorano yongewemo ibindi binyabutabire. Ahangaha ji bayikora wirebera, hanyuma ukagera ku nyota cyane, kandi mwakoze. Bakunzi ba KOP, rero irushanwa ry'amagare UCI 2025 Kigali rirakomeje. Ubu twatangiye mu kanya saa 7:50 nibwo twari dutangiye isiganwa ry'abagabo, aho umunyarwanda Nsengiyumva ariwe wabanje, akurikirwa n'umutanzania, akurikirwa na za Mali, Madagascar, Kenya na Afrika y'Epfo. Ubu abagabo nibwo batangiye. Uyu uciyeho ni uwa gatandatu, akurikiranye n'umunyaportugal. Twatangiriye rero nk'uko twabibabwiye, twatangiriye Nyanza ya Kicukiro, tureba ibyahindutse, tuganira n'abantu, abo tuziranye n'abo tutaziranye, tumanuka tugera Kicukiro centre, aho twasanze hari stand ya Bralirwa nayo iri muri iki gikorwa. Turabanuka tugera ku gisheke nk'uko bibabwiye mwabibonye. Tugeze Sonatube dusanga naho hari urujya n'uruza rw'abantu, aho isiganwa ry'abagore ryarimo rirangira. Umugore wa nyuma amaze gucaho, habaye ikisa n'umuhango wo guhererekanya simbiti imfungwa, ariko n'abari basigaye. Hari abari baheze ku gikuta cyo hakurya, bari baheze ku ruhande rwa Karasike badashobora kwambuka na Rwanda Revenue, hakaba n'abari bari ku rundi ruhande rw'ahahoze ITB. Abo bose noneho habayeho isaha saa 6:52 nibwo habaye agahenge ko guhererekanya abantu, buri wese akagana mu gihande yiyumvamo, aho ashobora kujya kunywa amazi cyangwa akajya kurya mu rugo. Hanyuma tukomeza umuhanda wose Godiyari. Ubu rero tugeze mu Giporoso, naho nk'uko mubibona mu bitugu byanjye, naho Bralirwa yahashyize stand, aho iri gufasha kwanima no kuvuga abakinnyi bagezweho. Imbaraga zo mu irushanwa zirajya gusa. Hari umukinnyi uri gucaho aherekejwe n'imodoka ziri muri 3 cyangwa 4, afite umukameramani ugenda kuri moto, afite ya Croix Rouge y'ubutabazi bw'ibanze. Mbese ku buryo biragagenda bigaragara ko buri mukinnyi atandukanye n'undi, bitewe n'ikipe yavuyemo, bitewe n'uko azwi, bitewe n'igihugu yaturutsemo, byose bigiye bitandukanye. Ubwo rero hafi saa 8 nibwo abagabo batangiye. Ikigaragara biraza kurangira saa 11 bose abagabo bahetuye. Amanota y'abakobwa y'abagore yo yamaze gutangazwa. Abanyarwanda baje mu myanya yo hagati, ntabwo baje imbere, nubwo umunyarwanda ariwe wari watangiye. Twitega ko no mu bagabo wenda Nsengiyumva ashobora kuza kwitwara neza. Turaza kubona n'abandi banyarwanda baza kuza nyuma. Inzira nimwe ni uguturuka kuri arena ugaca kwa Rwahama, ukagira Prince House ahangaha turi, ukagera Sonatube, ugaterera Nyanza ya Kicukiro kuri gare, ukamanuka Gahanga, ukagaruka. Bagera Sonatube bagacurika Rwandex, bagera Rwandex bakagenda bagera kwa Rasta hahoze Cadillac, bazamuka umuhanda w'amabuye baca kwa Minyone, bakagera ku Kabindi, bakinjira kuri Rwanda Convention Center. Iyo niyo nzira uyu munsi, nkurikije n'ubutumwa police imaze gutanga, ni nayo izakoreshwa ejo. Bivuze ko
izindi nzira batazacamo abantu bazaba bagenda. Aha rero mu bitugu byanjye muri kubona ko bari kugenda banyuraho, ni nako abafana bahari baturutse za Kanombe, za Busanza. Umusaza wari uri hano iruhande rwanjye avuye mu Busanza, abafana bavuye za Kabuga, abavuye za Bugesera, igice cya za Kamabuye, za Kabukuba na za Gasogi, bose aba nibo baje gufanira hano kuri Prince House i Remera. Bivuze ngo igice cyo hirya urenza hano Prince House mu Giporoso arakora, gare iri gukora, ariko iyindi mihanda irafunze. Ni ukuvuga ngo umuntu yavika avuga akagera i Remera, ubundi hasigaye akagenda n'amaguru. Ariko bivuze ngo abantu bashobora kwiyaranja inzira imwe ishoboka, hari ukuba abantu bashobora kugenda bagakata Kimironko hirya, hanyuma bagahinguka Kibagabaga bashaka kujya mu mujyi, bakaza guhinguka ku Kinamba. Ariko kino gice cya Kicukiro cyo kiragoye. Inzira ishoboka niyo kuba umuntu yazamuka Niboyi agahinguka Kicukiro centre, agaca munsi y'ikiraro, agakushumuka kwa Rwahama, yagera kwa Rwahama kwa Gitwaza, ariko atageze kwa Gitwaza agakata mu Gatenga, akaza kuzamuka agaca Igikondo, agahinguka Rwampara, akaza guhinguka mu mujyi. Cyo nicyo gice kiri kuko gisa naho kiri gukora uno munsi. Nibaza ko nejo ariko bizagenda. Abantu benshi bagendaga bibaza ati twari tumenyereye ko amagare abantu baba bagenda mu kivunge, ariko uyu munsi wa mbere ari abagore ari abagabo baragenda barekura umwe, hanyuma noneho kuza kubara amanota, bakaza guhera wakoresheje igihe gitoya kurusha abandi. So rero nkuko umujyi wa Kigali ubyifuza kandi twabashimye, umujyi wa Kigali abaturage mwitabiriye kureba amasiganwa, abaturage bari bakeye. Dushima umurenge wa Gatenga, akagari ka Nyanza, akagari ka Murambi bohereje amatorero hirya no hino kugira ngo babashe gususurutsa abantu bitabiriye isiganwa ry'amagare UCI 2025 Kigali. Isiganwa ubona ko ririmo amafaranga ririmo, donc bigaragara ko rwose ari amafaranga arasigara muri kino gihugu. Iyo umukinnyi aherekejwe n'abantu bagera mu 8 bari mu modoka 3 zifite umushoferi, baranywa amazi, bafite aho baryama, ni byinshi. Nongera kwibutsa abanyakigali ko bagomba kugira isuku ahantu hose, batarebeye ngo naho amagara azaca, kuko abashyitsi baje muri no rushanwa bari impande zose, baraca inzira zose, baraca ya mihanda y'itaka, yaba ya kaburimbo barazinyuramo. Ni ukuvuga ngo twihagarareho nk'abanyarwanda, nkuko dusanzwe twamamaza isura nziza y'u Rwanda, ntihagire umunyamahanga uducishamo ijisho. Hari amateleviziyo ari guhitisha live ibiri kubera i Kigali. Hari abantu basaga 330 ku isi bakurikiranye iki gikorwa kiri Kigali. Ni ukuvuga ngo isi yose ihanze amaso Kigali. Niyo mpamvu ntago on a pas droit à l'erreur, ntago twemerera ikosi rya ryo ryose kubijyanye n'irisiganwa ry'amagare, kuko isi yose iri kutureba, kandi niho hazava n'andi masiganwa n'andi marushanwa ashobora kuzaza mu gihugu, kubera iringiri nirigenda neza n'ayandi azaza, n'ayindi mikino azagenda. So turacyari kumwe rero. Uwo uyuciyeho n'umugabo ugiye gucaho n'umugabo wa munani. Turareba ku modoka imuherekeje, imodoka imuherekeje irasa naho nigana n'amabene umutuku, umuhondo n'icyatsi, harimo akanyenyeri, ngira ngo ishobora kuba ari nkagana. N'ibindi bihugu byinshi byagiye bicaho, za Mali zaciyeho, n'abandi baragenda. Mu gitondo mu bagore twabonye abo muri za Maurice, tubona abanyamerika kazi, tubona aba Slovenia, tubona aba South Africa, tubona Tanzania, tubona u Rwanda, ariko muri kano karere n'abagande twababonye, ariko nta munyekongo, nta murundi muri no rushanwa ntago twabashije kubabona. Ariko twijera ko amarushanwa y'ubutaha bashobora kuzayitabira. Abanyakigali rero mu butumwa umujyi wa Kigali wifuza nuko aya magare irisiganwa muri giri ryanyu, ibikorwa birakomeza, ariko ntibibuze no kuba mwajya gufana. Gusa igice ndimo cya Kicukiro umurenge wa Remera, kigaragara cyo usibye stand ya Bralirwa nta torero twabonye nk'ibyo twabonye mu murenge wa Gatenga hariya hafi ya gare ya Nyanza. Twibaza ko ahandi bazanyura ejo cyangwa ejo bundi za Norvege bazahanyura. Umurenge wa Kigali no kwitegura n'utugari twanyu mugasusuza kandi mukagaragaza isuku ishibishije nk'uko umujyi wa Kigali ubyifuza. Ntago bihagarika ubuzima, ariko nanone
kubera ko imihanda iri gukora ari mikeya ni ukwitwararika abantu bagakora ingendo ziri ngombwa cyane cyane ko urugendo wagendaga nk'ibirometero 5 uyu munsi ushobora gusanga byabaye ibirometero 8 cyangwa 15 kubera ko bisaba kuzenguruka. Ibyo rero birasaba ngo buri wese akore ibyo agomba gukora, ibishoboka gukora online mu bikorere online, ibidashoboka mushake ubundi buryo cyangwa se muzategereza arangire, ariko tubane muri kino gikorwa cy'isiganwa ry'amagare UCI 2025 in Kigali. Wonguciyeho nuwa munani, ntago ndebye igihugu cye neza, ariko murabona imbaraga ziba zigaragaza umukinnyi n'ikipe avamo cyangwa igihugu avamo, uburyo abantu babyitabiriye. Ni igikorwa kizasigira Kigali amakuru menshi, amafaranga menshi, ariko kikajyana n'isura y'igihugu cy'u Rwanda uko tuzaba twitwaye muri aya marushanwa. Intsinzi si yo ngombwa, intsinzi ya mbere ni ukuba umujyi wa Kigali ariwo bahisemo ngo uberemo aya mahugurwa. Hari ibihugu byinshi byabyifuzaga ariko bikemerwa ko biba muri Kigali. Ibyo ibyatumye u Rwanda rutoranywa kwakira aya masiganwa tubisigasire bimenyekane, kandi natwe tugaragaze koko kwari byo isuku ku mubiri, ku mutima, mu magambo, mu bikorwa, ku nyubako, mu muhanda, ahantu hose, mu tubari, ahantu hose hagaragare serivisi nziza n'isuku y'intangarugero. Urumva ni n'ubwa mbere bibereye muri Afurika, ni ibintu bikomeye cyane. Urabona twariteguye, imyiteguro ni yose, umutekano wakajijwe. We mu byo ukora ni iki wahinduye kubera isiganwa ry'amagare? Mu byo nkora urumva natwe muvoma ni nyinshi. Ndi umukwaferi hano muri K1 Salon. Abantu bari kuza kubwinshi. Ikorera hehe? Yivuge neza utirukanka bayimenye. K1 Salon ni K1 Salon. Hano mu Giporoso. Urenze gato kuri KFC ne etage kurikira. Yego. Urabona ko ubwitabira ari bwinshi. Hari icyahindutse mu bakiriya bawe? Hari abari kukugana benshi bisukura? Niko bimeze, abanyamahanga, abantu benshi, amasuku, Kigali yakeye. Natwe ubwacu kandi nabitabira urabona ko dukeye. Yego. Murakoze cyane. Usanzwe ukurikira KOP? Nkunda kukureba cyane. Sasa. Uwo rero yari umwe mu bafana ba KOP, akaba n'umufana w'amagare, akaba ari umukuaferi, ari umwogoshi muri K1 Salon hano mu Giporoso. Ubwo nawe aboneyeho kwiyamamaza. Haciyeho umuntu wo muri Benin, umugabo wo muri Benin, akaba aserutse ari nk'uwa 8 cyangwa uwa 9 hano mu Giporoso. Niho duhagaze nyuma y'uko twavuye Nyanza ya Kicukiro tukagera Sonatube, tugera tubarebera uko byifashe kuri siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi, irya mbere ribereye muri Afurika. Mwakoze cyane KOP.